Bogor, Bos Bogor. Kebayang ning mata. Pak Umi, ndak lupa Pak Umi dong. Bos Bogor wong sing paling emang. Dakul. Mata bisa merem nahan rindu sing kependem. Sengsara rasane ulah wong lagi kebayang ning mata. Kebayang Bapak Hajat sing paling eman sing paling sayang. Pak Hajat, Pak Hajat, Pak Hajat bener, Pak Hajat bener, bener. Pak Hajat, Pak Hajat. Bos apa? Iya. Ayam beb. Dulu. Pak Umi Semoga ayam beb. bos. Pak Umi ayam beb. Pak Umi ayam beb. Pak RT bos coet. Ayo, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Pak RT tidak abdol kalau nggak keluar nih Pak RT. Pak Umi Ciuya. Asik-asik. Pengantin, pengantin, pengantin. Bulan pengen. Apa ya? Melu seneng ayahku, adek kos aku sadedi. Mas Wahid. Tobat. Pengantin, asik-asik. Mama Hajat sayang. Mama Hajat. Pak Mama Umi. Hajat. Iya. Ajang Bos rayu ini. Bogor, Bos Bogor. Kebayang ning mata, kebayang Kayak kue. kiringan karo wong sing disayang. Bos Bogor, mata bisa merem. Bos Bogor sing paling eman. Bapak Hajat sing paling borang. Bapak Hajat sing paling eman. Kebayang ning mata, kebayang. Bapak Hajat, ajar dicek kali baik Pak. Aduh, bukan tadi ager Pak, bukan tadi ager. Ajar dicek kali baik teh. Pak Hajat, semoga Pak Hajat. Lah, Bapak nak keluar henteu. Ulah keluar tiris. Pak Umi. Bos Dero, Bos Dero, Bos Dero. Ya deh. Putri Ayu. D2 Audio. Hajar Style dan Lighting. Pengantin. Ariska. Ulaga pengen senang. Ngajan urip li bareng. Asal sering kedelem. Semua pengantin semua.
tanggung mumpung udah di atas.